Point hi August ni sompali zirtop ni ania voinia hian hei NHIDCL le BRNTN ko lai lung lei se thlun kong kho chung kong chelutuk company na lai zau turama an lak mek na chu tun din huna a chia in lir thei vei vak tan atlan hreom khop ani to awangin se thlun ZPM unit te chuan natlangin asiam that na thokin an sum nei ang tele Bill to MLA pu lalram liana pa pu yele ward councillor pi judi lar sia pui te point thei top malak puin sum nei ang te aron the chua bokatin NHIDCL lam te po bia in an ni lam po in alung te le an lir thei te motor te ron tho chua puin a chejol pui lai siam that na tho ani tin border te po pu anal jidinga tip khat te alo tho boka tichuan unit sum an nei ang tele tikhan mi mal thanem ngai ten ron thok chuakin ZPM se thlun unit te natlang thokin hun an manga tin PWD lampoin an dollar te ron tho chuapuin voinia hian hetiang hian kong chelai te chu no natlang nei ania azong zong in thailo ma sela azol puilai motor lian te tan po atlan hlom le hreum tak tak te tin motor te tele two wheeler tam phei chon tlan ngai na po om lo khopa kong chia te ni to awangin azol puilai te chu han siam nok noka alom om hle mai se thlun ZPM unit te an thilti an fakomin an ti that tak zet hei voin in hatlang a thok te hi an ha em maya thane man ngai tlang bok si hei kong na chung te ta ki hian in kan nu ho te hin ha ni aku ji dan char ru ta hian an ha dan hi wal sang te tu jari te an han ha je hi với hiện ổn thì hiện các làm một bằng mo nakina ka voice over mấy ang bang ai đâu in mo asan chu các làm một bằng ka voice over nga en lâu ni mấy cho kan ti mấy don đi o in trong ka chu lang don trong lo trong một rồi pe lo tiếng các làm phiền miệt don hay hi rất thun ZPM zonu unit ở trong lâu thuộc suộc đây anh nhỉ
hay anh fel không tại mấy với thì công thuật chỉ cần ngay coi một thôi mà thì cho anh hiện tiếng quý quý ta kinh mình lâu lùng sạc đó thì ta quên gần xỉa là trang thuộc số trong trong tệ hey hey Om sini itu lagi coba tentang atas apa ya? Kalau makan ikan tak masalah dewa. Om sini itu lagi coba tentang atas apa ya? Kalau makan ikan tak masalah dewa.